ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kalami ke jing Bitar Pyrshah ya ke sarkar MDA belam khmat da ka National People's Party da ki nongshong snong ka ilaka Longkmie East Giant Hills District kata na dai stong bat snongrem ki belawan Shillong ban penlong ka jing ya Paidbah secretariat ha ka jing lam jong ka JNC bat JSU. Tega jing Bitar ka long hadien bagi bor magister bagi bor pulet ke East Khas Hills ki mailat ban ya chakmat syadu secretariat bat kumta ki Paidbah ki la syong kalan mongor hasurok. Kajing wan yaki Shillong ka long bandawa pensange ya ka public hearing malakot penlong da ka Meghalaya State Pollution Control Board hasnongrem ka bereisi benta banyok klong mausun da ka Sri Cement Limited halom serman. Kirang ba bat ki Longkmie habakran ha kani kasngi ki lapan pau ka jing sungsi halor ka jing bom sngap ka sarkar ya ki jing dawa jongki bat kedo ba ka sarkar MDA ka Ñiew-Beiñ ya ki Paidbah. Lele tor le jupar ya sarkar MDA bedele apar hale apar Ñiew-Beiñ beri ai ngai jing sia yang asunan yang ada sabiar sa thana hari da dang lala amat ya pai ai sarkala ya barapi am biseng ya tilang sibi hale apar dang ini tani bakdia apply apar kubat ya rawi am lang ngajing minong am minong chade ha do ha sarkar do ite no yalam elaka do ite no yalam sinang tolong apply apar ku ini ni sklat yo luti ewi ya dubat abe I kubai bat abe I thrang I hati imbe yang I ami kon yang elaka nak ni dalam te apply lebentan kuram yang oh amen Longkmie Kidon Kibaong ba ka jela Meghalaya ka de ka jela Kristan Kidon Kibun ki minister jongi ki MDA ki jongi ki bade ki Kristan Hendra ki klet pat Yin Pyrshah dari yang public hearing OWM ha kharasiang ubnai di sembar khakenditri yin tili dotslong ilaka dotslong destong opo WM ilaka lokhi de yin tili ba di goroi yiki ile de MT3 simen hatsnong yang I snoi ite jingdo yang I bokro ni bahai aminong chochnong hatsnong destong to mani brui wedo iwebe te I bomi ite I dhori word clode kazam hete toy watna ka desmen te wat hado ti idang petin dang lelu ti baji hado ate terik arpu arterik yong new benaya te petit ipoy yete public hearing halom sarman te ngade do wa makhat ar khalis ne mirta yonga ya abiu panga chaiti ilom sarman te lakhai izhor ismbrit bat bet ro yu kuba yu kho yoi te jingbo mi de te biang te lewan yung de te jingkit yong I ito I wakhia unto I westin iki pendab yu te po yong I de te yoi kite ja ipsa ite khon ite nat yong I tara to am te ngayin Pyrshah amanong chong hachong destong po ilaka nang ngayin Pyrshah ibenta yung ane 3 simen arhoy IMO hate po chnong yung I wat iwile ijingdo ibokru do ikoni nat yung I hipetin pidji yung I at no jing siosi ijing yam jing thang imisini hado nesni RM lat aluti wakhang lat yate 3 simen ipoyo hi tara to amte ngas nyo jingdo bora hinipor wa ong boy menstep mendewi hipetin pidji yonga boy khoni nara ira akhar kimo ile deo kimo denile tho denile wara I wado apisarem tamnoile hoy ya bi khoni nara yong I ngas nyo ar hoy tawa adhanga irta yonga boy aryuki at hipetin pidji yonga tip amnu ada to aryu nga hipetin pidji yonga jing grade yong I ta ada to amte nga Pyrshah jora di benta yong ada sisimen ipoy yo hachno yong I tang amte di benta yong ani sisimen nga pukura nga ikupleya ya JSU pada JNC
ko yalam lutio i nadu public hearing woman hakaras yang hadu ate ka yalam lutio i nado katai ka integrated mining plan project yang ka simen ko perca nado wasdang hado ka singi public hearing wada lalu tile hado kuwa ya sanran lang ya kinong chong yang ka daistong wada penpoile ya katai ke benta kuwa maaf ke sarkar hado chaka human right ya to wa nong jing chakang luti yang kinong chong yang ka daistong bat ki nanggalam sen balang dan ki sen balang wat ki rupai ba au poi citai hagani ke tiaw de kinong chong yang kedai stong dari sanrang oleh waki hauto kikot kisla cawaro kiwato upai yakani ke benta nado ke SEIAA nado ke SEAC nado ke MSPCB nado chief minister nado usembur kongsan umas nabalang dahar nado ke local MLA yang kinong chong kedai stong ke kong Santa Mary Cela wadalalu ti hado ni isni da kanong rim kawaskem untuk wakangi ke public hearing untuk wadawai pendamnya ke public hearing Henry dawat sendoni ladu kuasdang halor ke nongrim kuaskem yang ginong chong ke daistong halor ko penduk ya ke hok yang ki halor ko em kita ki krem wa banana bapo yang region geri India ke yang i ko TV ke krem lab bed lapra sorry ko hado ni keski man ko ke krem ko Trong tam hapo South Asia. Wala ke sarkar myo kaya kita penne pensa ya ke natural ecosystem heritage ke yongi. Untip ko itay WM ke leteng ke pentor leteng ko ongi ke leteng valley. Ko man ke valley ko ar. Ko biang kispo kendau. Ko mi ki ko hapo yang ke jala ke yongi. Tibay ke nongkong to ke Sung Valley. Ko ari to yung ke valley hetay ko ongi ke leteng valley. Untuk MG wak leten hitai sarkar. Untuk kani ka wak leten penibo ya kita ginong kele aku punya ge umba mundi. Untuk MG hali hitai. Untuk ya lakang makla ke Sri Simen yang pi ya pi lang bagi IAA. Kuwa ong ko hitai barren land. Wah. Hawa jing sakit kelang bagi video ada pelai salat patai ku borle. Ketai ke lom sarman man ko nyau persen ke klo 5% ke pedifil lem ngai live sendon hai pai inspect chua ka arpa tarik pendam sendon kama de to i chawarok kini wato ko bod dang bon kinong rim kam ga i ke jaj brupnar jantia ko karpang bawa em krem hitai to ke krem wa ongi ke krem sutiang which is a natural heritage site hakwa ukla right yang kejaj bro yang i wak kyang nong ba hagus nem katpran rupawi katpran rupar how ya kungi waki dokle hey tereu to em go hajan sisimen udo waro gini gila giluti bang bon kinong rem gua kinong chong daistong kim to ogi pendame ka public hearing Henry cancel scrap no ya kani ka project bian ko wan rap hetai kuwa yalam bakla ka sisimen ya ka sarkar leng baki EIA report ko yung ka kuwa bakla. It is not a barren land. It's a very much fertile land with a lot of forest covered within the vicinity of the project. So, with few words, I would like to conclude upon damo, upon kudo, kinong chong daistong, kamada yin nong rem gilado kuwas dang, unto wa percha gi kuam kwa gi upoy, Henry upon do kaya galog yung ki. Sinuyok ko gi. Emi mo kita ke agreement ko biang wa kay Sri Simen. Kinaya lam ilaka. Hampen be jo pat ba wat kay ilaka yung pile. Ngayo bon mem kwa udo ya kichakpo kayong ki kini ki krem. Kiwa bon chok kinong rim ke sarkar da TV go pa ya representation. Lakat waman jubab ya i ni jubab kayo lebi. Leman kadwaman le hab jubab pi mentu hab pendam pi mentu ya katay ke project mining yung ka limestone yung ka simen wat ble pendam ka kanika project lakat waman le kinong chong ka daistong da ka jingay mesin da ka jingay sanran laki umrandin kita lele laman kat waman le wala da penbor pi uyok gi public hearing penlai bay public hearing ulai bay le tangwa kinong chong yung ka daistong daung petenyi hado job lakat waman le do ni amen senus nyo bitar ibahai ile oil pi am te wayo kat kamu man gat te
kini ki katukat ningu don hi kita kin representative of ilaka Longkmie yong i penman gi ya kata le but le thok le tu dagu wam em gerai ke yong Paidbah usio tu wi Mete dau ngak iri yin ni OIP wa hun bima udu ya ka kendau ke siap lada i du ya kendau ke siap OIP im toy umani kita ki nong chong Longkmie wat apa Meghalaya wat hani tau ye ni katele lada i du ya ni kendau long ni ina man lupai nong we ri le jong mete dau OIP siap ha hantin hamdo jinggermen ini ijing yang lang sarkar wa kini ki mafia wa kini ki inong pentut penwit ya hok ayong i OIP yin yele ham snap yite ijing pentin yong ki lada jia kumno lada man kumno le yin yele ai joy por le OIP kami nong chong you the one support ne ni lada elaka OM chipatli chnong ni po elaka wa emle ka jingsoy agreement jingito wagani ka treatment wom wat kirang ba chnong yang nga go chong tong seng nong khli le wom tibi tidong i khli tangwa ka sign ka agreement ka sil itu de penyo da ka sikhi star yong wen chnong kam jole australia te daw nga sa pram chura ini le don bor yong ni elka yong i but emle na pedeng katukat ni tli chnong emi i Chnong kile mtip i jingito gini UIP dang hani i ukendiak sni mi itu kubar wakat tukan ningut upan snyogi dagi teki nong mikmat yong ke elaka ongki wat ya kiseng bahalang kiseng trim wan syo bahale chagi urung upsia hatai ngakwa beremjur kwa le woi ipan snyau chupi kitu ki huklam kitu ki kinten hampen snyau ite jing duna yong pi hakikam puli puti lada pi impi hari sentar Paidbah impi to usyo thu pi hetu batai chego lada pai katkam ga Constitution of Free India kap batai go tu article 19 fundamental right ongo itu UME ya kata freedom of speech and expression but le jupor ME kata freedom to form association or union ni te da OIP ha chok klam phi pat di jing start hampen yo di jing pe ikam nong chong you do em atia pure puthi usio so rami we sa we chong let the pi kam ni pensio pi yiti bit yong pi halor uman pi ki bru ki start ki tip Habatin Paidbah ki kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya